Yam yakap lagi jangaran na makap lagi tasifat. Aptero nira nasukon sa mga salafiya na ini sa ibaratiran, iniringiran so Allah sa manusia. Apterun tanong ko na adna lima wallah, adna paras wallah, kagyan yalo sa Quran. Natigin na ini barat, so ini pinagkatawang tao niyo sa manuto na swalla na tao. Sakay may terusan. Danan matero mga ulama usala. Tinggo makano, bagay kano, sangaran, asaka taubu, kung mga ulama usala, apitiriran, aso Allah na lagi do manusia. Dedin asaka taubu, kung mga ulama usala, apitiriran, aso Allah na lagi do manusia. So kapunggiraw ang mga ulama usala, aad na lima, wallah, na bed na saka taubu, miyatiru ulama usala, apitirunin, aso lima, wallah na lagi do lima manusia, abadan. Kahit kailan, de aketun kasakataw ba ulama usalaf at mitero sa sulima wallah na lagi dulima o mga manusia. Saka no buman nagiterusan. De na miterusan na ulama usalaf. Aya kaidami ang mga salafiya na suka pakaplagid o siya isangaran na kanabayan yan mana na makaplagid din sa paras. Ginan itindigami. Ibn Khuzaimah rahimahullah fi kitabihi at-tawhid libni Khuzaimah. Wa qala نقول لمن قال إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات إن لكم وجوها وللقرود والخنازير والحمير وجوها. Dito sabab si Ibn Khuzaimah rahimahullah nakyararangitan. Mialis agyang ko tuwa kitabian at-tawhid libni Khuzaimah. Kyararangitan sa kanya. Paman sa pitirun yan, sagyang ko to ang mga tao, ayerang giteron, na basta ko na makaplagi tungaran, na makaplagi din subong talya, na gusto sipat yan. Nayapiteron yan kaira, nakulo, liman qala inna littifaqa fil asma'i, yastaljimul ittifaq fis sifati, inna lakum wujuhan. Ay tiginapteron tanukiran, nasakano, agitero, basta makaplagid sungaran, na makaplagid subuntan, na gusto sipat, naptero na merkano, sakano na adna mga parasyo, walil qurud, wal khanazir, wal hamir, wujuhan. Na sumambot tigyan sa mga amo, wal khanazir, na gusto mga baboy, wal hamir, na gusto mga himar, na adma buwa mga parasiran. Nakatarimayo kagiad na mga parasyo na mga paraso mga amo na katarimayo malagid kano sa paras kagi yakap lagi tungaran lagi dito napterun tanong mabuko mga syaira akapunggiro nyo aso mga salafi na inibaratiran so mga swalla sa manusia apitero mga salafi adna lima wallah. Kaya inali sa Quran, inali wallah, si sa Quran na naliman yan. Natigo mga salafi, as wallah na naliman yan. Natigo mga syaira sa manuto na lagi iniberati sa manusia. Tirong tanukiran. Aso, sakano, nanaparasyo. Sumambo sumangamo nanaparasiran. Ketariman yung kagiyam yakaplagid. Sungaran, na malagid ka numambo sa sipat. O katariman yung natiriman yung paras ka no mga amo. Kaida sa ahlus sunnati wal jamaah na kanaba kagim yakaplagid sa ngaran na makaplagid din sa paras sifat. Lagi duto ana paras yo na ana paras o mga amo na inom lagid suduti man aparas kagim yakaplagid sa ngaran. Di na lagi duto man buam yakaplagid sa ngaran adna lima wallah, adna lima tanong, malagi tungaran, o ginamit na subuntan. Pitero tanwa, adna paras wallah, nadman buat paras sa mga manusia, miyakap lagi tungaran, ino malagi tu paras, di. Ano ba kagyam, miyakap lagi tungaran, na makap lagi tasifat. Aptero nira nasukon sa mga salafiya, na ini sa ibaratiran, iniringiran so Allah sa manusia. Apterun tanong ko na adna lima wallah, adna paras wallah, kagyan yalo sa Quran. Natigin na ini barat, so ini pinagkatawang tao niyo sa manuto na swalla na tao. Sakay may terusan. Danan matero mga ulama usala. Tinggo makano, bagay kano,
sangaran asa katawbo kung mga ulama salaf apitiriran aso Allah na lagi do manusia. Dedin asa katawbo kung mga ulama salaf at pitiriran aso Allah na lagi do manusia. So kapunggiraw ang mga ulama salaf aad na lima wallah na bed na sa katawbo miyatiru ulama salaf apitiru niyan aso lima wallah na lagi do lima manusia abadan. Kahit kailan, de aketun kasakataw ba ulama salaf at mitero sa sulima wallah na lagi do lima mga manusia. Saka no buman nagitirusan. De na mitirusan na ulama salaf. Aya kaida mi ang mga salafiya na suka pakaplagid o siya isangaran na kanabayan yan mana na makaplagid